Wa Meru TV na nkuwate weni kirendeto chia Meru TV muthenyani wa mbita muthoni wa kirama na mitandaoni yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube ni Meru TV Kenya. Tukiambiriria na riboti tirikite utukinyila methene yetu ya ndeto ngavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethinge na ikite wirane akiri arimi na kinya endia bakimera kemira akibera getana mbere na gachiumanire kenda gutira tukwe kimera ke kumba kwithire kyagira ntere chia wana kinya na rakungi ithirite ikingwa awete ore ndene thirite kira saini amuswanda yotiere kemera ni gigomba kwithira akikiagirithio na njira yagirite. Riboti ya mwandiki wetu wa ndeto Mukiri Onkunja. Ni gavana wa Meru Mutumanto Ethinge ari kiathonekezo Empowers kirari na kiatho kikongweri-ini site ya Nangiriyele baraba ikairwa Nthombe ende riwa kiaria na wete ati akomba kwithira kiroma na kemera na ukiuririe thoko nawe atira Meru County yucoke biashara ira ciaritaga kabere na kinya tauni ya Mawa ikwendelea ukura. Mira ni inya yetu ntugo ithatu ciathira twathiria wikira kirore. Mira promotion bill ya 2025 ireka menyera kimera kya mira ireka ritamba barabethirite batwethetie ataendene ya nthi yetu twingwa irega tumari miba mira bambiriria gucokia ukumyo bwao ringi mira twambiririe kumimenyera na ibwibitwe kuma twekwambiriria kwaria mantu ya mira nderirwe ndege mbere ya kubuluka yetete Somalia nira irambiririe intugwere ko twasaina bill isomereso ndege mbere ya yukirie mira kuma Isiolo ne kinyithia mira Somalia kwethera mbere tato inyinge mutumarekana ntato cia mira ote ukuma kuabwa oni niketha ndio mbere kubwa mbugumete ne mbugumanete na tato cia mira Teu? Ate muntu akaria ntato cia mira kana kamunyare tie ntato cia mira kenda rere otarota mweyere kare tie ntato cia mira hakwende ko imbila sainete kira itono ndo anere atacokere ta mweyere ka sainete mbile mira akawira mira ke kabwa kana kare atea kaitene kauna uretia Meru bombe kwithia bakiwata mbaru mukathe wa nthiguru nwe Rais William Ruto kenda kimera ki kiumba kwithia kikiona thoko nawe akaroma na murungamo yumwe na akamwitikikwa kiria Meru. So katukendelea kuromba His Excellency President wa Kenya atutethie batu ituciumite turi Meru County igoro ndamwire twinwe mutindwa ndamwira ituciumitie kuringana na inya yetu ta county ya Meru nende noe atierie thimu imwake kiri president wa Somalia na ndege ciambiririe kuthungutha kuuma Jomo Kenyatta airport na Wilson airport cietete ku cietete Somalia boy nkiwa to diatei President Ruto tekambore tentete njira ambete kianda boira to etei Ruto ebo gandiata kwariama woni nani ntebo kasia woni ntebo ringanze woni ntebo endia nonto kwina biashara benda chekinyantu woni ntebo endia ndirenda weka interest cia Meru mbere ndabo ira to ete right to kataniko kana botai berwa iyo kento keta one loyalty ananga watumo wa mgongo na kanyanga tupe promo Kiripotera Meru TV kuma Mawe Gembe South Beta Mukiri Onkunja wa ndeto Mukiri Onkunja no ntobo twambirire ndeto cia Meru TV muthanya na njira enda ya DCC wa Tharaka South wijikene ya Steven Mavina na chumirite na kuruta mukana yo murito akiri barabaka watikana bakirwa na kinya kwenda Nchobi ndegeni wa thontere ichi ya Tharaka kiwa nende bageta na mbere na musako kenda utira Nchobi kumba kwithirikithira mature ne riboti mwandiki wetu wa ndeto Ndagara Waiguna.
ndicisi wa Tharaka South Stephen Mavina na arutete mukana muritokire baraba kuruta biashara ya kwendia njobi ndege igwatho ntere ino. Nataka kutoa onyo kwa wale ambao wanafanya biashara haramu ya kuuza pombe haramu katika sehemu hii kwamba tumeimarisha msako dhidi ya wale ambao wanafanya biashara hizo. Akiuga tayari bamberetie musako wa guchwana na rui wa monanywe njobi ino arawa kagitani gakabarekete na kugwata nkoroki aritangirie mwe. Hadi wakati huu tumenasa zaidi ya lita 1000 katika sehemu hii, msako wa siku 3. Katika mtaa wa Soweto Marimati tuliweza kunasa lita 360, tulinasa lita 520 kule Kibunga na Kadura, na tumenasa lita 170 hapa Marimati. Niarugite batikiriro ntobobono bakathi na mbere na musako gutigera njobi ino ni kuthira. Musako utaendelea na hakuna yeyote ambaye tutasaza, ili tuhakikishe kwamba sehemu hii iko salama kwa kila Mkenya na tuweze kuimarisha amani. Kuma Tharaka South Sub-County gichigo mungia kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndegara waiguna. Irenjire moya kwagirithia kaunti ya Meru nende ngavana wa Meru Mutuma Ntwethingia muthenya yogoro na ruritie itangi bya kumba kwithira bigite waruko kaunti ya Meru kenda utira aruko iruti kumba kwithira rukioneka kaunti ya Meru akiuria kariba Meru abethire betiri botaruko itangi ne weekend utira akaunti ya Meru ni kwithira kaunti intheru na kinyana tukurutira ngwe chetu itukurutira biashara chetu kuntu kutheru riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia narwa naruguretie wongereku bwa lori ya kuthurania mateja kaunti-ini ya Meru kiritagarira kwethia Meru City aria ombite kuongera ngari igiri cia kuoja matindene ya mieri kenda kiri utongeria bwawe. Kwa miezi 9 ambayo nimekuwa katika ofisi ya gavana, tumenunua trucks 2 za garbage hapa kaunti ya Meru. Na hiyo juhudi tutazindi kuifanya zaidi. Utumaki yari narombete ya biashara Meru kugwatana na kiri kwagirithia utheru nikenda kuombithia Meru gukurukia itagarira kwa city. Safari ya kufanya Meru City iwe ni safari ambayo ni realizable. Part of the things that we are supposed to do to ensure that we achieve that dream ni kufanya Meru iwe safi, na njia za kuifanya Meru safi ni watu wa Meru kwanza tukubaliane kwa pamoja, wafanyabiashara wa Meru, watu ambao wanatembea hapa Meru, all the players in this city, tukubaliane ya kwamba Meru lazima iwe the next city, just like His Excellency the President pronounced himself, I think for the 6th time tangu aanze kusupport our dream ya kufanya Meru iwe city. Alisema jana, I think jana alisema mara 2. Njia ambazo mnaona siku ya leo tukifanya za kuleta garbage trucks ni mojawapo ya juhudi ama jitihada tunafanya kama serikali kuhakikisha ya kwamba usafi unaimarishwa katika mji wetu wa Meru. Ile juhudi ambazo tunafanya ni kujaribu kupeleka Meru kwa hiyo state ndio ikue a city status. Na sasa president alifanya declaration jana na akasema anatumaini ya kuwa Meru County itakuwa na the next city. Kwa hivyo nawahimiza watu wetu wa Meru, tafadhali mkitupa takataka, hata kama tuko na collection services, tutupe takataka in a responsible way. Vile Mheshimiwa Rahima amesema tusitupe takataka chini. Wewe kuja na bagi lako la ambalo liko na takataka, uweke pale ambapo inapaswa iwe.
Tukipata city status, kuna so many advantages ambazo gavana wetu ataweza kuongelea ambazo zitatusaidia kupeana services kwa watu wetu. Ni untu nawe mbunge Rahim Daud arombete thirikari kuongera matangi ya biashara gwikira matejao. Ni muhimu. Wakati zamani tulikuwa council, tulikuwa na kila biashara lazima ikuwe na dustbin, lakini siku hizi ukipita, nikiwa naenda kazini pale White Star ama nikienda town, naona watu wanakuja wanamwaga, wanaenda na gunia yao, wanarudi naye wanamwaga kwa barabara, mpaka inakuwa hata nyingi, hata wale magari haziwezi kubeba hiyo yote wakati moja, na ni subuhi watu wanamwaga. So bwana governor na chief officer, ingekuwa mzuri kama itawezekana we reintroduce dustbins, ndio kila mtu akiwa na biashara aweze kuweka dustbin. Unto boinyere twanene ne abitha monene rwangine rwa ruje mutuma Kangote daromba ndene Meru County abiachara betu na ndora bonde bangenerate mateka na waste in the various businesses bombe kwithira betu disposal mate na ara ku designated areas in every market, in every town, in every municipality, na ara tobati weka mate yetu nikenda ngabenji track chetu na chumba kweya cheya chayokia cheta we kureta dam site then Meru County to na dam site yele na chesa sawa, they are well maintained to na dam site ere mwithone yao na kwena dam site ye morara nara chionde chesa sawa na ino tuthura na kero rukoro wetu ro Meru yonde tugaikia so bira me akoromba nto betu ba Meru batu ikaire rukora rwagirite. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbeta Mutugi wa Kiambi. Wandeto Mutugi wa Kiambi no tubariboti una njira ikinyanilite ana akana yuthi nkuruki yangirile barabati uchiomba kuma ntere mwanya manyo cha Meru na kinyantere chia tharakanite ibethirite bakigunekana mathomo akuma kigikundi gitike kithirikari kijikene ya Zoi Kenya kiri mambura ya wekira thombe nende akiaringa bana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethinkia na barombete akiri skills kana kiri manterobe tukethera bakirutanwa abethire baitumira maurutani ya bai kenda utiba kuchithira bakiukiria uturo bori bote mwandiki wetu Wandeto Kome Mutia bana barabange kakwende bataiche kaberie ntheye kawere egitene kaberie to are siyo munya egitene kaberie to are siyo muntoro yere kuona kaberie nari tango Emeru yeno baraka wera enga abawa irambu bakaura kinyaka beria nora Meru ke tundi ke tethra ke Meru woni na mbere tambe nkwengo ofisi ne bwana Regan itwete candidate bato aweva ya few months mwankare baka settle ngwecho ikawata ile wanjire kure license tisa sawa woni amwana kwethera mberi ntato inyinge mutumare kana ntato cia mira ote ukuma kuobwa woni ninkethe ndio mbere kubua mbugumanete na ntato cia mira kiraito nonto anire atachogereta muyeyere kasa inete mbile mira akawira tori wakaitaga mutumo Ntwethingia mira ke kabua kana kare atea etena option ibogua torwere mira kinyana nkundi kwariama iba oberende wikia nkundi nonto ba mira anenda boira nko no boga ura no dewe ya akaya ntato tie nube bogua munya akaya ya mwandiki wetu Wandeto no tubariboti na njira ya ukinyanilia mutegeri wa Meru TV tochokere nkato cha mwanya muno no tubaweta na mbere no tuthiatira kiretheto chia Meru TV muthenyani wa Mbeta Muthoni wa kirama na mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube tukuya Meru TV Kenya tuthiatire kenda weta na mbere na kugwata ndetoi na ingi kathumba.